Enshonga yeizoba ne kuchibwaho Skyview. Go extreme with Skyview Orange, Citrus and Fruity, a product of the Reham family. Atandikira ndiko bakira program meji rero tumaririzo kwezo kwa mushanju nimba kurusyo mu weekend nimba kurusyo mu kinihiro nimeneze birungi rero tutandika okwezo kwa munana kambe ndizo kwezi kurungi umwabazi yogu program ya April 20 Enshonga yeizoba hati twine abakuru mu studio koko kubareba abarukuza kubana bagamba hamyoga emyoga government sente ziyatireho kusya abantu nane generation kubasa kubanisa oboro rubantu mirume bakora bakatandika ho sako kurugiro moga gwabo kuguri nabo eco bagenano batunga sente nibazikosana bazigaruzayo kugira ngo buriyo babaseganyirwamo government gendeye kurwanisa oboro mu college abunyi nawo mu studio nabakuru okuga omuri Ntungamo twine omuchara hanuya wa microfinance support center omuchara twine Grace Bantura nyabo omugufu katwakiro banzora musiho abakutureba ha TV West tandikira bebara umutebe kanisa nibanyeta twine Grace Bantura nko kumahura kandi ninkora n'ekitongore cha microfinance support center kandi cyarabirwe mu sente zemyoga shika aha target clients ningashi abaye bazitebe kanisize nyowe ninkura itaji erya Ntungamo kandi nuko tubasize gukora emyoga nko turabente babisya byona ubwenyine na beneficiary womwe waganyirwa mu sente zemyoga tebare mnonga ogno wa microfinance support center ruba kureberera emyoga mwe numbugufu ezona sako zizokumanya hati nzireberwa microfinance support center kongaha still twineho umumba akozere sako igine yabeshongozo mu Ntungamo kwe hati bo baganyirwa mbata naza kwa natuhereza ekiba kweta bwino okubagenze nibaganyirwa nkugo batunge sentezo zibayambesta hati bemerire bata aribyo ko no urumuri rw'esente portfolio mayabitoze kai sente hati zibine nizingahi okubagenze nibakurakurana no mwami mwesi Gaboaz wabinji omuri Ntungamo bakumanyanka kafeno sebo twakura musya banzora musya abo kutureba akiraka webare omwami Vincent kandi na madam Grace ahabwo kutwakira aho kumpa chance nkiza hano mu studios za TV West abari kutureba okwe ndi mwesi Gaboaz kafenonko kumahura amazina ganje kandi cha person wa Rushenyi Performing Artists umugasako kandi abanyarushenyi kuba stamina rye myuga yona nabwe stili wampo bwa chairman wa chairman ba Rushenyi ninye kwembera sako za Rushenyi ka chairman wabo abo kwatwakora forum irakarya abanyarushenyi bona imyuga yona bantongoza mbabere cyama twiza twakorona ngo ne kigombe cy'abakuta Ntungamo district emyoga sako leaders bambezo bwa general secretary mwe nisima abo kwija hano yo mu studio mukampeza chance ngabasabye binagambaho edukatene yabare kwiza omani mwesi Gaboaz hati nahiza kuba nagambe cyari kumanyasa ko ko bagira umu wamhurura objournalism bwo no musako bakagitandika nagire banamahi barigenda hibahika so abana banda abo kutugambira kugira ngo nito ko hituri tubase kureba how best can we copy tubasa kwega ki kuruga okutwahurura taba nabantu Ntungamo basa kuricurura orumbarra ori singiro ori buramohona kongati ni ojeze kujebi wa borrowing kunu obuno mu bya applying owanyu kandi wa microfinance mchara twine Grace wena iza kubana atuoreka hati microfinance ne journalism bwachi ahabantaba ibintu byemerire bita bakakora batakukoze saje sentezo nebindi now tutakajire hare munonga nyawe nibanyeta Vincent umujurizi now tutakajire hare nabanyenda kutubanze turebeho abantu abo kurugo musako eji eyo mwami mwesi Gaboaz ari kurugamo eyiba kweta Rushenyi Performing Artists sako ubwo no mwoga gwabo now twenda tureba abari musako ejo nibagamba ki akurugira sako yabo kwegenze ne bahwera no kuba rero nibakurakona gatwanze turebe ibyo rero turaho toke tandikiraho kunana hadi nationalongo mbuga mu barse Rwanda uyemberwa amani kanyartocha n'icyo amani wanje ndiro mu biro bingwa nkabandi yo muhinji we muzi ndukugera ntindi koroko ni koroko sente tunabendi yaho
nahurira umuranga gw'emyoga kuba kuharoni kuba kuyamba abantu nanye nazo mu byejo twakora gurupu umwami Bowazi yija yatwegesa we chairman wito mu myuga twazo mu gurupu bageta Kagango D atu group Kagango D twazamu batwegesa twaguma tubika 20,000 50,000 umutwaro basyo bwire narya karoni umuntu gwo kubanza akakwata imitwaro makuru kandi kuna benta gukora najya kashingo iki kanzo mu kikazi cyarza umutwaro makumyabiri twa nabura karuhuta nakashara naguma ninkora mpora nindeba n'inyamuto gobani ngarurayo nintera ezigireyo uteje yo kubanza yahwire nakwata roni ya kabiri nihayo cyanane naboraho ndije ndobota nasendo bota ibiri nakize ndobota ibiri nindeba nindenugwamo ninabana babiro musimiya mbahera hamiranje nindeba turuhoje hamyoga mbwene myoga n'kintu cyamani nimpereza abahabuzi abakazi bagenzi banje n'abantu bona kuja kweteranira umugeti kintu nikiyamba munonga nikitungura na munonga nkita abakazi ntaba turimo buri mu kintu cye munonga pasenti emwe ya 1% ne sente cye munonga tureba musiyamba nitontrent tuganyirwamo mukanya bamenye ndene netunguka ni sima government yatiyo mugeki katoreza ko gasenge ninshaba ngo batongere no kutwongera tugumize mu kitunguke bahabwa amakagitu n'amagaragitu nihanga ryone amazina niraka Munyakakuri Emmanuel Obote ubwo mu cyaro cya Kagango mu Rubare Town Council Ntungamo district. Ni sako yanjye ni Rushenyi Performing Artists umwuga bweno ni nsima umwuga nabona bagutandikire ngabanza kozayo uyu moba beneficiaries abiri maka sente kabana naze bampereza roni y'imitwaro 30 igero nege yanyamba kugura imiti ngakore bikondo kore ngo project yeji yaza on stand kuko kureba okubutunda bwemerire ayigura project yeji so esente zize kurwa umwomwe nagumuza maka no project yeji ni impango tukano yihamu immediate naka na investinga project ndijo ya haruguru naka nazayo banyongera roni ya miliyoni emone mitwaro 20 uri noreba ubutundu bwarire izo zimwe azagira omumyoga indeed sente yo kanoreba ubutundo nubugiridinga very faster so izinde sente zinihiremo naga nazo mu town natandika nka saru nubunyo nkeka yanje tuganyirwemo umusinzize myoga akaturode ne saru no mu town na same time project ene tambura so nindeba mwoga bitiyambiro kintu cyango umukwetungu ko makagitu tweka abantu bonto twongera kusima na muno abantu abastamira bakateka ngo mwoga gutandike kandi guzo amazina nanye kamba baziflorence kurugamba Kagambo one netandika kusima iwe kakuseke kuba mbona bire ntakabwira sosiyete mazina kabanje kuba abanagira ho mupaka kuza none banga mbere mutwaze ya banka nareba yangomera babazincire bayitaga umusinga narebe kusiga byanjye nabyo byavuye nagomera ho niparanga nyakora abaryaho abona mucyaro bakweta miseze nabogere yangambira ha program y'emyuga nanye twaronda habandi bashomowe yatushomesa ya directinga ababa Rushenyi Performing Artists umugasako bija batushomesa twabikunda bari kunganya ka grupu batugambira ko yazo uko sikugoba 1% bari batwabikunda batandika na kwese kwamende
tukatekamo umukwera tukatwongeraho tukabona ko inzigo tugasirwa kusinga tugasirwa tukubona nce. Okay, harimo rwara bakubana y'inguto ibyo nibyiruke byarimo birabaho konka abantu wabahurura okuba kwerezo obone bo bakweta ubujurizi umuntu nagamba kuyatandikire nangwa reba kasende kabe karinka kace ngo kugira ngo bakagumana agarura yarwo yazizayo yakire zindi muno rero ngo harisho bakweta progress. So nanyenze ngo tubanze turuje konga njya wayirebera abantu bari no bakurakurana okurabira mu sente z'emyoga omucyara Grace iwe nkaba microfinance hati microfinance ne koreta omukuyamba abantu aba omukosa je sentezi ezemyoga we bari mutebekanisa microfinance support center kwenda ngo mbashobore ekitukora ekyo kubanza n'ekitongore kya government ekikora bwamwe obuhereza government obwe kuba nenda tusya abantu na munonga abo tukweta active poor ninga abakiri ahansi munongo mbyentasi microfinance support centage ntuhereza ekikweta affordable credit ninga shi esente zibanja ezitukora abantu abatebekanisiibwe kuzitunga kandi ez'amagoba make okushemba yo hansi then ntuhereza n'obuhereza bwa capacity building ntukwatiraho abantu tubegesa mbukwatire na business nangwa nimbasa kucheta business development services ebirimo kushomesa abantu okubara akore business zabo zikatunguka omuri echo government ekarabya program y'emyoga o microfinance support center ngutusya abantu ababe batagetinjire abo tukweta active poor najara active poor tinkugira ngo abantu naboro munonga konka kushanga omuntu ebyentase yene bice nemwa program eziyonzurwanisa ngo zicendeze obworo omu bantu aza microfinance support center ahabwitaje rya Ntungamo kandi rinajekera aha tukatunga sente z'emyoga zikwingana tukaza twatunga seed capital kwingana billion 2 na miliyoni 5 twazihereza emyoga 85 yabire kozorwe omuri Ntungamo twija twabongera miliyoni 2 ahasakoze zakozereje sakozi 13 ubwo tukuzongera bursako tukuzongera miliyoni 2 nangwa tukoma hine na sakoza abeskozireje twahire computer tukazitera muna software ebyakarumageze mwene kunkorgaho ba member babasirwe ganyirwa omusente zo bwa hati abo twacondoroze active members abatunjira sente zinagamba ni members omutwaro gumwe kakaga rukaga cenda na mushanju kandi abo bembarwa associations rukumi rushanju 19 izo nezo active ezahuriro muranga zikabika kwatkantero muranga ngo babanze babike bagore mugabo nkasakozo kuzikooperatinga ningo kuzukora so esente zo baziganyirwemo nangwa naza kutekamo kubukuturamo abashija baryo mu group sezo abaganyirwe n'enkumitano rwenda 5 na mwenda kandi abakazi no mutwaro gumwe rushanja 38 abo nabantu abaganyirwe directly twine mabo ganyirwa indirectly twashanga ngo sakweka taho umukozi ogwe nabari munaganyirwa sentence kunzo bazitaragire sakweka ko batakubona remoro haza kimwe aha objectives zemwoga program no kugira ngo creating ho emirimo job creation na wealth creation na nebyentasi aningashe byo bugiga so esente zemyoga nico kigendererwa eca baziherire microfinance ngwezisiye aha abantu abayibatebekana sibo haza microfinance ntugumiza muterezo buhereza bwo kugira ngo sakwezi twine kuzirebera kuranguza gumaho zatunguka umuryecho emishomo tukashomesa emyogeje baridazi bona bakashoma abo kwebembera sakwezi twabegese ibintu byinje munonga twabegesa record keeping loan management kuba kubasa sente za loan basta yo kuzirargeyo ukandike bitabo twabegesa kubika twabegesa okubaragure mugabo bakatungura sako zabo antongera tugumizamu tubaha technical assistance cinkweta ngo no buyamba tukuza amwanya ninga ukateresa mu modoka muyamba ya ine challenge haze cyo tukora burizo ntubengejinga tubatera amasumu ninga umwe batiterera tubagambira challenges bakuba bine okuba kubasa kusorovinga arho no wokushanga sako bundi zinemu obuticherezana ba members bine issues nacho tukorogo mu mugo ku resolvinga conflicts ezikuba zirumu
ushanga association yetombwita konko shanga ngu okwetombwita eriyo terashikirize babene so nagogo mu muntu zaho agataho tubamunga mediators shanga sako leaders na associations bara beneficiaries bajuro butitiruzana itwentutahamu eshonga tuzugora kandi ikintu kitamburo misho ekitukujuna na sako zese shemereye kora kwenda ngo ibintu byo nabyendeje no twabe twahire sente tukashomesa tukine mu bamemba bacine mindset eriero poor mindset negative mindset bo bakiriyo abamemba teka ngwe sente president akazibagabira konka shomise twashomesa ntishongera kushomesa sakwezaza kutebekana abantu bine kuhindura ntekateke y'ibine bakamanya ngwe sentezi zikabahebwa kora nisa tubarazi bagabire ngo bazitwara kumenazo actually nanyenda kukarabyo ndo kuvuza kace nukugira nti hari waba bakutegwa kuba stubborn with money abatakwenda kushasha like a member becomes stubborn omuguru members bagenzi bengato mwe mwesiga nabandi babasa kumureba ryo nanye I don't know how do you handle because nimpamye tubakabura hati omyoga program tekwereza individual loans yo loans abonzara bo mu groups kano ukora group then ba members loan neherwa group hereza kuri abantu bayo so itwa omu policy ninga procedure za group lending ninga sho karon group tujya group tekanyaga group akuba it is an artificial person so to group tekunyaga member kuri hansi bashemerire kubana baranga member baza kwa sente nabika such as that yes yo bwira kenda kunyaga savings zeza atire yezo benzo zakora ki zamuyamba hakushashora konka harimo a few circles ezokushanga ngo zikasta kusketchera jiro cha group azabo bakora omuntu konka still twant harones ninga shintu bashomesa ngo bamba harones by basing aha saving yo muntu azireki ayine emirundi eshatu yabananda miliyoni emwe aba abikire metwarenga hi 30 so ntubantu basa twamuhora nkaga 30 nezaki nezeye konka ntugumiza muntu yuza tushomesa then ntugamba ngo norebe sente zemyoga tuzira mu musingo abantu nibemerera no kuyamba kora group guaranteeing ayemerera mutahiwe saving niyo kubera nko musingo so ntugamba ngo babike munonga kwenda ngo default ninga shobunyaji butakaza higuru bino ko bucendeza so nani ngamba bimwe abukubasa kuza koreka hosako abantu abo bambahereza rone bagendere nkarye cece nagamba eco kubika urebe umuntu kwabikire ninga group kwebikire beno wa besinga kuhereza roni tushomesa leaders basako webintu babino cyo bagenderaho no basako ro muntu gere ngo kayine duka mpango kayine bintu byinji unanda kushashora nkunga ngo kwagamba hari mbamemba ngo waba stubborn so savings nubwo musinge gumwe gukucendeza ahabunyaji ninga controlling aci obunyaji bw'esente zemyoga then ntugaruka tugambira aba circles leaders nguba making sure ngo bamamba kore nchiko bagore nchiko nkeza board batarindo muntu ngwanyage baze kutabaza ninga kurete nshongo microfinance support center ningo office aba RDC bamba kora periodic meetings loans committee neshijuma abantu ko bakushashora then no kushikira abantu babo bakareba challenges zibakora bamo esiko basako baretera batashashora mbwiri so ntutero maranga tugira ngo bagumembe ensuring ngo harota yimure repayment of loan umuntu yatware sente erizobe bero 30 ebero 30 beragaruke habe namango ayine kushashora kiretere nabandi abantu batunga esente zoguzo then tugaruka tuboreka ngo sakone zabo no bakamabazo sente ezo bakazibahangu beguze bagarize nabandi beguze bareke kuranga sente zikargo mu government zarabo microfinance no bonako muntu yaterese mu manyanyo we sente zumwatira abantu bazinyagire sente zanyu bazinyagire sente tuzito sente nezanyu bamemba basakozi nezanyu kuzikoze saje zikagaruka nabandi bakaganyirwamo kandi kindi tutero maranga ngo members bagere full economic participation kwenye jero mu kintu cyabo economically bajyango no kubika leta sento zibika bajera mugore mugabo leta mugabo jireki ogiteyo bajyango subscription twende sente kushondera rent membo ine kuba no mango cy'ikintu ne cyawe cyorumu cya microfinance ne cyanyu te microfinance turuhabo kugira ngo tubayambe tuba supporting kuranga sakwezo zona zagerati zaguma kandi zakorana ekindi ntwara monitoring periodic monitoring regular monitoring yes ntuzaye tushijuma tutayaya tureba ntuzugumaho kurebe bizibe bakora bamu
biri bitabahikahi performance bahikahi n'abajuruzi nibakimangu tubahikaho tubahabura twashanga hibi kugenda kubi tubahabure cyo gukora so monitoring ejo netuyamba kureba ngo twamanya sente ezo impact izikozoro mu community neha so ko kwikayo ofuna success stories nke bwana reba aha abantu babariyomba ho bujuru zo sente zemyoga zibayambire so ntugeza aho ngo twasesinge impact ningashi empinduke bireho bwanyuma yo kutunge sente zemyoga hazaho nangwa ntero muranga ningambira abanyamyoga baturukize ba leaders nangwa nimwe beneficiaries wana mangu sente zemyoga kwazi tunjire za kwihareve wabiroroho za kutareve ndije yeyonjire wayiguru leta story yawe share injire tubaganireho eco ganyirwemo nitwe tunjere kwanjura kandi tumanye na mwamushabe zindi tubente mangu kwere sente zuwatunjire zikuganyirwemo konkecho kibire kikiri kice tukuza kugenda twentuza yo kucuronda konkantu enda ngo yo woganyirwemo otarinda tubanze tukike tushitire office yitu tera kasumo tubaganira koganyirwa mu sentezo ico naco ntituyamba gukora impact assessment ahabwe sente zemyoga ekindi ni tero maranga ngo abebembeza umujure ubwebembeza burungi nintura nimba shomesa principles of good governance ubwebembeza burungi burumuce naki eco kubanza ngo kunagamba uri muyembeza mukore nkiko mureye kuzokwe board meeting ekaherero mwako gwahwire nangwa n'abamwe general meeting batakazikozire ntubantu enda accountability kwe watire sento kazigabo ya accounting haze mwe ba member bamanyero mu general meeting zezo mwabeta mukabashobora sente zumwabwine nabazitwire no kubazikozise abantu mbajaramani go kubika then mubabo mushana transparency leaders baba mushana hataza mukubuzabuza baba kwate sente sako ekazitwara ekazacire kaziyo mbanga yazito mu group eyanjura abantu bamanye mu group eje katunga sente zereke kubuzabuza leta za report mu transparency ntwenda muna report says then babe na compliant kushikiriza amateke bwagamba bagera ngo umwaka gwaho inekora audit barise bitabo ukundo manye stand ningashi sako kweyemerire nchituyambi twenka implementers kugira ngo tukuratira sakwejo turebo kweyemerire no kwekora aho no tukubonerana na challenges kunka watabarise bitabo sine kuturakumanya nchimasa mpino kurumba webari mnonga umucyara Grace azamtwiza garuka of course reka tubanze twahurura okugamba ko mwami mwesiga abo kubanka member nabo kato kuwagambi mwe your expectations from them nawo wasakushanga ile byakujya tumwenu microfinance mutuyambe ahana tugeno mishonga ntubetaga hweki umusakweje yorumu imangabe shongozi abakiri kweshongora nirwo nacheta performing artists yes now how is the going asakwe ibintu byemerere buta okumwatandikire ahimwahika ko kuba noreba numuzahi webari enshonga yizoba ezemyoga zicyungwire mazima zicyungwire daradara ahabo kuba nko ku manager yagamba zitwihire habi eco kubanza itwe kare kutwabeza kuza kurya ka karoni bakujya mu inama umukazi wawe mu inama batere kishani mwemere wabatere kishani burahamwe bona wabatera kishani kungamwe nebyo bishano umuntu yango mnyoga tubine ibyo bikarwamo bika uguze twese kubika mwenu ukureta aho history twatandikire ngitwe nkasako yitu ebyagamba byona no ebitwe ntwara nebyatwegise nibyo bitukizaho so nibikora na kimwe kwiyaho harwabo aba kweta abanyakazana aberinzo go barakora hakwayo kurigiro kundu kurebe kishane kitwine hati ngwenu bakumpere sente zo kubanza bakuzithereza sako yitu yabeshongozi tukaba twine group 6 normally nuraka sente karinka kaki yes I want to know the magic how it multiply kuja umuriro muganyo ndi nkureterecho nkaba nyine group 6 ndokutandika nyine group 10 nkaba nyine ahitweta muri share capital ya $3,330,000 batereza $3,000,000 30 ntubikira na savings $5,000 $5,900 twatandikiraho batwereza ni twagito savings zitu twatahana capital share capital itwa betwine atwazigitrana ngwene kwa turested capital ya $30,000,000 twatandikira Yesu hatwazi distribute ngo members konka
twakomari aba butuyine na in fact nyenda kugambira manager group 6 mezo atandike nazo tizikukoraje konka kuruga group 6 bi hati nyine group 7 na mukaga hato kukoraje kwizo ba ubumwe no bw'imyoko kwiyizire abantu kaba tutashengire abamwe bakamba teka ngwe sente neza karuru president Museveni atuletira kasimoto mutereje karuru banyuma kuturazi kwate tuyishura kikuntu tutahi akwa umuntu akabahurira ngo group amaze gusha miliyoni 23 sitakumanya ngo misako hati kwa abantu gamba abantu mureke tware groups umuntu akumana bishop abandi nayinda benshi kuyakoreje bakamumabara bake katwashize groups 8 ntabwo kina nangu zibe nyingi twaza kutafana twini 10 hataho 10 batweza miliyoni 23 atanu kuzihereza aba members mu story muje muta okugaruza nangwa kwabanza kwateganisa ho first phase akwa no mwaka go kubanza ni manyo bat auditing mwaka go kubanza bakashanga roni portfolio yitu twine miliyoni 3 na mukaga kuchimaiza bari batwire 23 tukata hozira betwine omusheyazi twine zwa betse bakashanga tukaturi ndukora rose ahabwa bari utagaruza konka twatamwa mani kandi nsima timu yindi ukora nayo ahasako yanje abariyo ko baturikize body yabe tine mani yabere muku okora abanisibwa mu etakwe kwatanka body riyale sako te kugenda misho kuko yakigamba manager aha gwe minyoni sima timu yinyine timu yanje inabe nyine eshwa bitesa tukikirizingana hatwatanga ko mobilize twarunda abantu mushi ku rugaro group omwako oguhwira twasemya kebe tukobarso konka hataga bagingo bagiye kutubarijwa aha twashanga nite twine twashanga izo bavuga kutubara tukashanga twine loan portfolio ya miliyoni 5 kurigari gasha tunamkaga hazaho hata microfinance yagarika yatamu yatongena kandi kasenta bako ntukoraje hato atani kokora groups zagumanzikanya aho bwo sente zizibona hati nabo okutuzibona nabona ba saving ito nangwa madam Grace no achimanya nkamanager witu tukakora amasho bamufutandika sente zitu ntuzihera nko kuyagamba ngo umutwaro gumwe kwise mitwaro 3 emitwaro 10 kwise mitwaro 30 ito tukakora amashobe emitwaro 10 ne kwise mitwaro 40 mwere chumaza ngo kuba inde asevinye mitwaro ya 25 tumhereza miliyoni akwa tukakosanga kimwe cyaka konga abantu bagira bata baye kamba bakwa tware ni njuba mero mwamba herezo bujuzi tabajeni bari no bageze ukoreka batahi babo ikiri mukora haruho okukunda nyewe ngazo myoga najikunda nyewe nakunda yes ngakunda kandi haruho abari bakora imyoga mwena hinjeri yabwe yembeze bwa Rushenyi hafi kintu kwani ndeo haruho gukora imyoga takunzira bashija mpati zize ku mobilizing ahina shikira haruho group ya interest eriyo ko ngo cyo hega hati cyo hega bamandirese mu nzinze kubegesa bayirundini ko ngato yibuze naba ntine kukunda nchakareka nuru kubanza ni mandari yo musero gwanje nanye konka ninta mukunda ngira nti ogomo gahina yibuje mbuta ngutwara okay wabare mnongo mwamwesiga ntuzagaruka gutandikiraho katuzumuka humuro gace munonga kuko wareba ito needs commitment ni chenda mukwehayo yes mukachobwire ndatandika saa ko byo maka wabize ngatera uneiza kukura so twendere ngo wanora abantu ngamo nubagamba kugendo wabo omisho umenye ngo basa kukorwa wanyu so you can borrow from these people niyo nshonga abo nchi bariyana bagamba ogware musako nazibembera zirunzi zikoraje kandi wahura kuba atandishye oguna ba microfinance support center abantu bo kumanaginga no bakurebera sente zemyuga sakoze nabo ico ebiba kugamba nibikora Abraham nabasa kubiya Ntungamo bya prime joy katumro kache tugaruka ugene TV program nemyuga utarugamo twagaruka koko nakugambire igi TVS kandi twina Ntungamo ahabwe myoga sako umucyara Grace twine bantura okuga microfinance support center abakurebera sente zemyoga kandi umwamwesi gabowazi kafeno ogu ariyo mu Rushenyi Performing Artists sako ibyo niyo sako yabo naho ari natugambira hibabikire ahibahika nahibakuza ko kuranziyo misho notega yangu ko kwagamba mwenye mahumka jara mu challenges ko ngamuyo no musotinga muri ya style
notiga te hangu nka 4-5 years myaka ena kuruga hati numuza kuba muri nsakonti shining nsakonti mbweni turiki icyo nani nshigamba tukuranze yabuzu kugira ngo bundi numuza kugira ki ubunda kazite twaguma umuryeje imyuga turukora nko kuturi tukora hati nsa kuba turiki ahabwo kuba nyowe ni impura ni nche sims manya kuruga aha groups 10 ukashanga makatuka man hati naza kuhendera go mwaka nyowe ni impura ni nyiraga so mutumana nabatahi banja ngo gukora nabo nza kwa twine akwa twakiraga nsa mutwe twine groups 10 hasa kuruga groups 10 ukabona 15 20 ukakara 30 bano jango no batine cyokoze kandi uko tukuzibona muneze kwiza afite abantu mu ruhusyo hapana nabaziye korra hati groups mbaziye korra twachende kamushati nakugira ngo bari mbandirese kandi bakonterese mtuwowenga nabandi mbatira mwishe kuno yatubihurire mwene niyenda gambira abaryokwe abatakagira imyuga murike takabanya kazana habo kuba nimanya ngutuye n'abanyaruganda abinji twina mabanje konkibanje ryo ine no manya kubara ukuri kutwara resente emyuga amazima garugo kwere resente tine security ngwabo kugira ngo muze save mwene cinkumanye cyo batwegise munonga kandi mushati nareba natanije no kusavinga imitwara atanu na mwenda ategashanga saving hataga majingo ni miliyoni 22 miliyoni 22 mushino nezaba memba ogwanye no kuprotectinga microfinance no kunde buza district kama officer no kunde buze kareba umuntu bya kugamba na bitwaro nisho ninga ni sima munonga program y'imyuga na munonga his excellency yori kabuta Museveni wajiro kwa katekateka abantu beyo abenyuma buzima ekiyatutiremo kiriyo nikikora nyo kwihanzarwa tinga koraga mu government kungati na nyinushe mu yoni nkuru mu government abo kuba ndeba nimbona kasente ngwesho mu studio nko munanigiza muntu abantu mwitemba bazi mu studio nko mu nkizire muntu kungati reba nanyina kakugambirira imyoga nanyira ba spokesman w'imyoga manya hati abo kwa ndebe hine cyane twora kandi kindi gamba kuno jangu hariho umwanya gwo kumara nango bakatera n'amasimu ukabura tumushe cyane nagama naje nakimanyisa ahabwo kuba abantu bari baganyirwa mu munonga mwene ndabura batahi banje abemyoge yi bona naza kubuza the message to the people abanda bariyo nango abwo hatiwe nurezo kumerekinga you have access abo kongata harabayo bakureba umuntu arinkahi ha aroho kimanaje yagamba conflicts sakoze zimwe nzibazira mu ebitashemire konka hati nanyona ngo kasanga n'ibitashemire manager nakimanya nyonga za kweshanga nayishangana cya person wasako no mukazi wanje treasure tiguri tina kuchigamba n'abaturikize n'abakimanya abo bakabaga ngo hariho sakwe mwe tubine umushirana cyamani umukazi ni treasure bona temba bazi kuri wawakiruga mwecho konka bakatanduringo muringo gurugwe twahika kureba ngo akachiko twakatireza batwemereraho disi we yatwemereraho twakatireza akachiko umukazi wanje yakora position ndijo etaryejo yazaka chikuka runzi mwese kutari waronizi tutokorenga wari kumbara nkacha pasoni nanye kamubara nkacha pasoni okay umurimo gwa cha pasoni cyama no kurebuza emikorere yachi yo kuchiko bundi abandi no bati no kachiko supervisor hati washangura cha pasoni toine kachiko ngwene ura kurebuze no ngwene ubuchiko manager yatugambira structures za sako ware buri cha pasoni nakachiko ka body ukareba ino kachiko ka supervisor ukareba ino kachiko ka runs ruya risako nete kujeno kandi bona bara active bakora sako nete kujeno misho nabwo kanyowe ahasako mwe nomwe nishanganyire vice ko ngabamento mumanya enkora yeye no mwana wishomero nuko baturonzire batyo tokaje tabwe kimwetira umwana wishomero titobe tumuronda akabaronda kurwa amashusho niye bamusindika yaba kumureba muki obwese je ngo agenda bakore kongana bona acamanyangu na nkongora kongono bwa nkongora hato shanga abandi ba board members barubo ntumanye shonga yeye aharitebeka naragira ki ariza tukore kunga kwa kwiza kabisa kandi no gukora amwe ka team now yakigamba mu cyara Grace ecyo kugira ngo arwabo bakina mentality yo kugira ngo sente za government nuziri what is your message to them mbwena wabine